Karong adlaw, magbuhat ta og pancake. Tara, sugdan na nato. For our dry ingredients, kailangan nato og harina, wheat germ which is totally optional, asukal or anything na pampatamis, baking soda, and baking powder. Tapos, haluon lang nato sila tanan. Kailangan po nato gatas, melted butter, vanilla extract, o isa ka itlog. Tapos, haluon lang nato sila tanan. Mauna ni atong pancake batter na atong lutuon sa isa ka init na karahay with mantika. Pag naanay mga gamay na mga bula-bula, ato nang hinahinayon og flip. And that's it, mo na atong pancake or hot cake. Akong ibutang ang link sa comment section. Hangtod sa sunod, salamat! Karong adlaw, magbuhat ta og pancake. Tara, sugdan na nato. For our dry ingredients, kailangan nato og harina, wheat germ which is totally optional, asukal or anything na pampatamis, baking soda, and baking powder. Tapos, haluon lang nato sila tanan. Kailangan po nato gatas, melted butter, vanilla extract, o isa ka itlog. Tapos, haluon lang nato sila tanan. Mauna ni atong pancake batter na atong lutuon sa isa ka init na karahay with mantika. Pag naanay mga gamay na mga bula-bula, ato nang hinahinayon og flip. And that's it, mo na atong pancake or hot cake. Akong ibutang ang link sa comment section. Hangtod sa sunod, salamat!